إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد İmam Müslim özünün sahihinde tömönkü hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp keltiredi. Mına uşul hadiste kıyamat günü en birinci tozoğa kire turgan 3 kişi turalı bayandaladı. Başka bir rivayatta kıyamat günü en birinci surak kılına turgan kişi dağı mına uşul 3 kişi болады. Birincisi bu Allah'ın kitabını okugan, şeriat ilimin öğrengen. Mına uşul kişini kıyamat günü mınday şakkında alım kişini kıyamat günü alıp geledi. Alıp gelinedi. Allah Teala bergen nimetlerini tanıtat, tanıyt, bilet. Allah Teala'dan sorayt, naşul bergen nimetlerimde emnege saptadın degende senin yolunda, senin razılığın için Kur'an okudun. Başkalarına Kur'an öğrettim deydi. Allah Teala jalgan söyledin, jalgancı, daccal, jalgan söyledin deydi. Sen adamlar karı dep aytular üçün, alım dep aytular üçün ilim aldın, şeriat ilimini öğrendin. Mına uşul nersege jettin. Kıyamat günü mına uşul insan maşul nersege tatıqtı bolup, anan Allah Teala buyruk kılat, anı cüzü menen perişteler suyra avarıp tozokot taştab jiberedi. Mınday karasak, bul şeriat ilimini oku, adamlarga öğretü, bul ötü faziletli amal. Bul amalga hiçbir tenkile turgan amal yok. Kur'an oku, Kur'an öğretü, bul en ulu amal. Mına şunday insan, uşul niyeti buzuk bolgandığı üçün, niyeti tuğra emes bolgandığı üçün tozok menen sıylanıp kalat eken. Talibul ilimge karasanız, şeriat ilimini okugan, öğrengen adamga karasanız, bar nerseden baş tartıp, dünyanın zinatlarından, şahvatlarından baş tartıp, tünü Kur'an'a oturat, Kur'an kaytalat, meselelerdi öğrenet. Adamlar külüp жүрgende bul külbeyt, adamlar cev içip жүрgende bul cev içbeyt. Oşol şeriat iliminin alek. Biroq akıra kuvvette Allah öz saktasın. Eger mına oşol şeriat ilimini adamlar meni alım deş üçün, adamlar meni karı dep aytuusu üçün öğrendim dep mına oşol maksatda şeriat ilimini öğrene turgan bolsa, mına oşol akıra kuvvet tozok bolat eken. En birinci müşrikten aldın tozoqa kire turgan adam mına oşol şeriat ilimini öğrengen alım bolat eken. Allah öz saktasın. Antikeni şeriat ilimini öğrengen adam birödü жақшылыққа çakırat, birödü jamanlıktan kaytarat. Anın sebebiyle birödü beyişke kiret, tozoktan kutulup. Biroq bul özü niyeti buzuk bolgandığı üçün şeriat ilimini öğrenүүдөн Allah Teala'nın tozok menen sыйлап koydu. Tozok menen ne? Anı oşor akıra kuvvetin tozok menen жазылay. Ekinçisi bu Allah Teala bu insanga mal mülk bergen. Mal mülktün türünü bergen. Mına oşul insan kıyamat günü alıp gelinет. Aga Allah Teala bergen nimetlerini tanıtat, al tanıyt. Allah Teala suragan kezde men bir tiyin kaltırбастан senin жолуңда berdim deydi. Allah Teala jalgan söyledin, daccal deydi. Sen jalgan söyledin, sen jalgancısın. Sen adamlar bereşen bay dep aytular üçün sen naşı mal mülküңdü berdin deydi. Anı dağı periştelerge buyruk kılınat, жүзü menen tozoqa suyrup al barıp taştalat. İnsan bu mal mülktagi insanga berilgen en ulu nimet. Uşul mal mülktagi koludagi insanın mal mülkü je beyişke kirүүsüne sebep bolot, je tozoqa kirүүsüne sebep bolot. Oşol insan emne üçün tozoqa düşüp kaldı. Antikeni oşol malды suraganda bergen, kедей kembagallarga bergen. Bul estelik turguzgan emes barıp, je bir çoğun bir күнөө işleri jasagan emes. Oşol bergen Allah mına şunday surap kelgende kедей kembagalga bergen. Biroq oşol malды berip jatıp bul insan niyetinde meni adamlar bir bereşen dep aytsın, kolu açık dep aytsın dep Allah'ın razılığını maksat kılbay, riya el körsün, koca körsün degende maksat kılıp koygan. Mına uşul akıra kuvvette mına uşul insan tozok menen sыйланып калат экен. Эми азыркы кезде жол курса, мешит курса, же бир суу чыгарып берсе, ошол жерде атамдын ысмы калсын, же өзүмдүн ысмым калайын, атагым чыксын деп талашып жүргөн адамдар канча.
Мына ошондуктан инсан эгер мал мүлкүнүн дагы, илиминин дагы жакшылыгын көрөйүн десе, анда ошол ниетин оңдосун, ошол бардык амалдардын баарысын Аллах ыраазылыгы үчүн кылсын. Үчүнчү киши алып келинет, бул киши Аллах жолунда жихад кылган киши. Аллах Таала буга берген неаматты танытат, ал танып билет, ал моюндайт. Бирок айтылганда, алда суралганда, сенин жолунда жихад кылдым, согуштум дейт. Аллах Таала жалган сүйлөдүң. Сен жалганчысың дейт. Сен адамдар баатыр деп айтуулар үчүн ошол согуштуң, жихад кылдым дейт. Аны дагы периштелер тозокко сүйрөп, жүзү менен абарып таштап жиберет. Инсан баласынын табияты ушундай, бирөөнүн мактоосун, бирөөнүн ошол өзү тарабынан айтылган мактоолорду жакшы көрөт. Бирөө мени мактаса экен дейт, берген садакамды бир көрсө экен дейт. İnsanға 1000 миллион жол айтылсын, сен байсың, сен алымсың, сен тәжвидин ең жақсы қыратың, сонун қарысың деп мына ушул сөздөр айтылсын, бирок бул сөздөргө дүйнөдө жеткени менен кыямат күнү бир тиынга ээ болбойт. Мына ошондуктан инсан жасаган иштерине караш керек. Бул хадистерди айтып коебуз, бирок бул хадиске ой жүгүрткөн инсан бул хадис өтө коркунучтуу хадис экендигин билип жетет. Ошондуктан ниетти түздөш керек. Ниет бир күндө түзөлүп кала турган нерсе эмес. Ниетке жылда убакыт керек экен. Мына Суфиян Саури аллаху алейм ушул киши болсо керек, ниетти 20 жыл ушул түздөгөнгө ниетимди оңдогонго аракет кылдым. Азыр деле күрөшүп атам, ушу 20 жыл өтсө деле деген экен. Кээ бир убакта ниетти оңдош үчүн, жүрөктү оңдош үчүн 20 жылда, 30 жылда убакыт керек экен. Ал эми бул кийимге тирген бир кир нерсени самун менен жууп таштасаңыз кетет бул. Бирок жүрөккө кирип калган бул рия, эл көрсүн, кожо көрсүн деген бул нерселерди жууш үчүн убакыт керек болот. Анткени инсан баласы адамдардын мактаганын, ошол кылган жакшылыгын адамдарга көрсөткүсү келет. Адам баласынын табияты, напси мына ушул нерсени жакшы көрөт. Аллах Таала баарыбызды ыхластуу пенделерден кылган болсун. Рия, эл көрсүн, мына ушул нерселерден Аллах Таала өзү сактасын.